vratimo se mi na našeg agenta. Reci mi, da li je onda i ovaj film težak? Agent 010 je prije svega komedija sa ekstra provociranim elementima iz raznih drugih žanrova, ala akcija i krimić i neki tako šarmantni ljubavni žanr. Provokacija jeste na naš konformizam i na zdravo za gotovo uzimanje svega što smo sami stvorili, pa onda kao pravimo se kao malo na čudu, malo prepametni sa svijetom koji dalje mutimo, što si rekao, naš je izbor, možemo utjecati. A da li je to teško? Pa mislim da treba doći pa pogledat pa prosuditi šta je tu kome i zašto teško. Možda bi Coppola isto rekao za svoju Apokalipsu, da li je teška, jel? Ona je definitivno teža. Njegova je teža, onaj moment i to rušenje onih zgradurina je težak, da. Da, mi ne rušimo nikakve zgrade. Rušimo predrasude prije svega. Rušimo predrasude, da. Ali ono što sam zapamtio da je sad na projekciji prethodne 3 epizode smo vrtili u Palahu prije nekoliko dana, da je jedna gospođa rekla da za razliku od Uhvati filma gdje su aspektirane neke teže stvari, nakon gledanja Agenta se osjeća dobro i osjeća se pozitivno. Pa da, to sam baš htjela i dodati, čak i kad se nešto takvo ala pravo apokaliptično sruši i uruši, pa to je oslobođenje. Ako se kroz to srušila gomila prevara i nekakvih krivih, nikad ispravljenih, što se kaže, drina ili koječega, da, super, normalno da će ti biti lakše. A u agentima ipak su i uloge napravljene tako da su lepršave, a ne morbidne, šta nekad izgleda je ta, što smo spomenuli, predrasudu toliko ucrtana u ljudima da se boje doći pogledat film u kom su glumci sa poteškoćama, sa drugčijim tijelom, sa drugčijim načinom govora, međusobnih reakcija. I taj strah, ako ništa, ovo je ljudima idealna prilika da se riješe straha. Što manje straha u životu, to sretniji i pametniji ljudi. Tako da nudimo vam, ljudi dragi, besplatnu terapiju. Ja bih još dodao jednu zanimljivu stvar. Često se osjeti i čuje nekakvo sažaljenje prema tim ljudima, prema toj djeci. Ono što je zanimljivo da ta djeca, ti mladi ljudi imaju bogatiji život, kulturni i sportski nego prosječni stanovnik Rijeke i Hrvatske. Dakle, oni glume u filmu. Oni su, evo sad je Dorijan osvojio brončanu medalju. Dakle, oni žive punim plućima koliko mogu iz svoje perspektive. Ja mislim da čak više nego što mogu iz svoje perspektive. Naravno da je tu veliki trud i žrtva roditelja, ali mislim da bi trebalo to sagledati s te stvari da većina ljudi sjedi doma i gleda televiziju i ne radi ama baš ništa po pitanju svog kulturnog i sportskog života. Može i tako. Pa da, zahvalila bi autorima pjesama koji su nas pa kako bi rekla, darovali sa svojim radovima. To su Darko Rundek i Urban, odnosno u ono vrijeme Laufer sa drugim članovima. Hvala. Zahvalila bi udrugama Muzikopteru sa Irenom i Katarinom, te svim mamama i roditeljima iz udruge Down 21, kao i njihovoj djeci koja su prvi put ove godine s nama sudjelovala, vježbala udruzi Distrofija, odnosno udruzi sa članovima oboljelima od u Primorsko-goranske županije i njihovim voditeljima na ustupanju prostora za radionice i druženja i snimanja i probe. I ne samo to, oni učestvuju aktivno, nekoliko njihovih članova u filmu. Da, rekla sam kao novim sudionicima i novim sudionicima s kojima smo svirali. Ja bih se još zahvalio i našem gostu u ovom filmu, a to je Goran Navojec, koji je podržao film svojom kratkom cameo ulogom i napravio nam je jedan reklamni džingl. Nadam se da smo zainteresirali, a u trećem bloku ćemo čuti što misle još neki posjetitelji naših predstava. Dnevna doza pozitive. Powerlook.com svakog ponedjeljka uvečer. Evo nas u trećem bloku Powerlook.com emisije. Danas pričamo o tajnom agentu 010, pa evo uzeo sam neke izjave da vidimo malo što publika misli o njemu. Gledali ste tajni agent 010, što kažete za taj film? Da, dobar dan prije svega. Dobar dan. Pogledala sam tajnog agenta, zapravo sve... Sve osim nove, pošto nove još nije. Osim najnovije, naravno, koje isto tako imam namjeru pogledati. O tajnom agentu mogu reći sve najbolje.
Filmovi su savršeni, zaista meni su baš savršeni. Glumci još bolji, to zaista čovjek mora pogledati da bi mogao dati izjavu da je film kao film jako dobar, jako dobro napravljen, a i tako isto za glumce. Što vas naročito dojmi naših neobičnih glumaca? Da, zaista su neobični i toliko su dragi i simpatični i ozbiljno su shvatili svoje uloge da ih je zaista divno za pogledati. Preporučam svima. Što vam se činilo najbolje u ovim filmovima, recimo kad se vratite unazad, ako se možete prisjetiti neke scene koje vas je dojmila ili neke osobe koje vas je dojmila? Pa zapravo mogu reći ovako da svi su jako dobri, tako da ne bi željela da se bilo ko uvrijedi. Međutim, dečko koji ima glavnu ulogu, Dodo ili agent 010, on je posebno, ne znam zapravo kako bi rekao, posebno me se dojmio. Znači, to je dečko koji se zaista trudi, da kažem, do palca. Predivan je i ulogu savršeno odradi. Ono što se meni čini da je on jednostavno karizmatičan i nekako, koliko je to možda teška riječ za njega i njegovo, recimo, stanje zdravstveno, ali on je opušten, on je jednostavno prijemčljiv, pozitivan. Tako je. Ni tren nije negativan. Da, potpuno je opušten, nema negativnosti, da, sav je pozitivan. Jednostavno je čovjek, mislim, dečko je fantastičan, evo. Dobro, hvala na mišljenju i idemo dalje da vidimo što kaže drugi naš sugovornik. Hvala, pozdrav. Pozdrav. Kako bi preporučili ljudima da dođe? Da li bi preporučili ljudima da dođu? Svakako bi preporučila da se dođe gledati film. To je jedno predivno biće, jedan predivan dečko koji kroz humor i sve pokazuje u stvari stanje u našem društvu. Što vas je naročito dojmilo kod filma? Pa sva njihova snaga svih tih glumaca, volja za životom i kako pokazuju stvari kako drugi ljudi uopće nemaju problema i da bi se trebali svi ugledati u njih. Drugi prema njihovim problemima su naši minorni. Naši nikakvi problemi i da bi se svi trebali ugledati u njih i živjeti normalno i biti veseli koji oni. Tako je. Nadam se da ćete biti s nama u 17.11. u HKD-u. Željela bi da dođete što više u što većem broju. Evo, ja sam tamo i prva ću vas dočekati u majici. Voljela bi da dođete u što većem broju, da vidite predivnu glumu i predivnu volju i za životom jednih predivnih ljudi i da dođete i da ih podržite. Gledali ste Tajni agent 010, prethodne epizode. Očekujete li novu sa znatiželjom? Da, baš me zanima što će se desiti u novoj. Prethodne 3 su me baš oduševile, tako da evo jedva čekam 17. Što vam je toliko dobro u Tajnom agentu? Odlično mi je to što su osobe sa invaliditetom u biti u aktivnoj ulozi. Znači, to je jedan krimić, u stvari to su krimići, ta serija su krimići gdje osobe sa invaliditetom jednostavno zaborave svoj invaliditet. Zaborave svoj invaliditet i rade stvari koje rade obični junaci u akcijskim filmovima. Tako da to je stvarno vrlo poučno, pogotovo za mlade je vrlo važno da vide takve stvari, da vide da u biti nema granica, da osoba može sve bez obzira na nekakve nedostatke koje ima. Kaže se da su filmovi motivirajući i da nekako dižu. Pa naravno da dižu zato jer u stvari inspirativno djeluju, jer ako može to osoba s invaliditetom, onda mogu i ja svašta nešto. Svi se mi volimo ograničavati i stavljati u nekakve okvire i kalupe. Znači za sljedeći film zovem i vas? Da. Dobro. Naravno. Kako biste pozvali ljude na 5. dio? Dođite, zabavite se, pogledajte kako se može na razne načine i sa različitim ograničenjima živjeti, uživati u životu i postojati. Dobro, zahvaljujem. Nadam se da se vidimo na premijeri 17.11. je Apokalipsa Wow, 5. nastavak, 5. epizoda, nije toliko nastavak serije Tajnog agenta 010 u HKD-u u 19.30 na večer. Kao što najava kaže, a vi vidite u čemu je fora,
$100 za prvih 100 posjetitelja, a za 101. ćemo vidjeti što će biti. Hvala što ste nas slušali i vidimo se na premijeri Tajnog agenta. Idemo se. Dnevna doza pozitive. Powerlook.com svakog ponedjeljka uvečer.